یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تپوسنا مکوئے داسی مبارکی کخکارشی تاس جواب دائیں نو خفقی تاس لرام، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، او کتاسو تپوسنا کوئے دائے پکم وقتی چھ قرآن کریم نازل دیشی نخکار کی وتاس جواب دائے، عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، معافی کرے اللہ دائنا چھ مخکم کریم، اللہ بخنک ان کے صبر کا ان کے، قد صالحا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، یقیناً تپوسنا کرو دغسی تپوسنا یا قوم ساسنا مخیم بیاشول دی دائے سرا دائے دوجنا کفر کا ان کی، ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، نلے مقرر کر اللہ پر شریعت کے اگر ساروے چی غوگی پریشی ہوئی، اگر ساروے چی ازاد پر خودلیشی ہوئی، اگر ساروے چی اوزے کرشی دبل سرام، اگر ساروے چی شاداغ بچ پادشی ہوئی، لیکن دا کافر خلق جوڑی بالاوان دروم، اور اکثر دے تابدارو ددینہم بیاخلرین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، وَكَمْ وَفْسِدِيتَ وَيْلِشِ رَاشَئِمْ حَغِتَ جَلَّا نازل کرے اور رسول تراشئِمْ دیوئی پورا دے مولا حقاچ مندری من پائے بنے مشران مخبل، اگر کو دری مشران نہ پیدل پیس دین آنو ہدایت والا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو لازم نے پتا سبان نے خپل ذمہ ادا کول، نو نقصان نشی در کو لے تاسو لا گمراہی دا غشاش گمراشی ہوئی کلچ تاسو پہ ہدایت باندھی ہے، الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون، خاص اللہ تاسو کا ذلی بیوزل نو خبر بم در کی تاس پائے چ تاسو عملون کوئے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، اے ایمان والو وسی جوڑول دمین ستاسو کلچی رانی زیشی او تاس تمرک پوخ دا وصیت گولو کی دو کسان دی، خاندان دا انصافی ستاسو نیا کنور کسانی ستاسو نسیوان، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، کتاسو سفر کوئے بملکی ورسی تاس مصیبت دمرگ، تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربان، اساروائے بتاسو آئی لرا پست ماند دماز گرنا، تو قسم بکی پا اللہ کلچ استاس فائیوان شکیم، وی با قسم کی چمگا ناخلو بدی قسم سر دنیا اگر کدا قسم پڑل شیخان نقبل ولیم، ولا نکتم شہادت اللہ انا اذل من العاصمین، ان پٹو منگا دا اللہ تعالی گواہی یقینا من بدوق کی خام خاط گناہگار نیوم، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، پس کا خبر حاصل سے بڑے خبران چیزی کڑے دے گناہ ننور و کسان با قدرگی دائی دوارو پزائم، دائے کسانونا چھ حق ثابت شیر پا ایوان نیم، دانود و کسان بنزدی مڑیتا
وقسم بکی پا اللہ چی خام خاصم گواہی دیر رشتین دائیت گواہینا وما تدینا انا ایزل من الظالمین منگا استجاوز نکو لحدنا یقیدن مخام خاص ظالمانیوم ذالک ادنا یاتو بالشہادت علی وجہها ویخافو ان ترد ایمان بعد ایمانیم دا طریقہ دیر نزدیر دیتا چرات الوکی دا کسان پشادت سرا پحق طریقہ داغید اللہ دیر دوجیم یا ویرید دینا چی واپس پکڑیشی قسمون دی پست قسمون دیونا واتقوا الله واصبروا والله لا يهدي القوم الفاسقين او يركوا يد الله نا او اورد احکام اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم نا فرمانو تام